Diğer cenazeyi alabilirsiniz. Tamam. Allah Celle Celaluhu için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyit ve meyyite için duaya, uydum hazır olan imama, her kişi niyetine. وبعد الرابع نقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولك. استووا إلى الصلاة يرحمكم الله. استووا استقيموا وثابكم الله. الله أكبر. Sıcak sıcak. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. İlk hicret ettiklerinde de hanemizi teşrif ettiler. Şamlar Rıfat Hazretleri ile beraber. O gün bugün hem Mevlid-i Şeriflerde her yerde davetlerimize de icabet ettiler. Biz de onları ziyaret ettik. Kendisi şehittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunlarındandır. Ahmet Rifai Kaddesallahu Hazretleri evladındandır. Ve taziye bekleniyor. Sağlığında saatinde tanıyan bilenler nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Allah'ın Celle Celaluhu alim, salih bir zat olduğuna biz şahitlik ederiz. Siz de şahitlik eder misiniz? Evet. Allah şahitliğinizi kabul eylesin. Ondan razı olsun, onu razı eylesin. سيشيع الآن إلى المطار. نرجو من الإخوة الأكارم ستذهب سيارات قليلة لكي لا يحصل زحام كبير وشديد عند المطار ونسبب أزمة هناك. فرجاء السيارات محصورة ومعدودة ومعروفة. يعني الشيخ ومرافقوه ومن يوصلهم فقط، وبقية الإخوة جزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم ولا أراكم الله مكروها في أحبابكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضنا وأن يعوض أهل الشام وأن يعوض الأمة الإسلامية خيرا، إنه سميع قريب مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل.